Ahe, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course namhlanje ta khe vulavula hi vuheveheve lebyi khumbaka psychology loyi nga ta hi khe hi n'wi linka of course na hosi ngove Mr Post emudeni amakumu ta tlhelela hi timhaka ta loko Gagash of course a exposer Junior Higgins of course ku va ambala ti-Gucci ta fake. Yeah, so mina of kanhlamula of course hi ti 14 February loko ni fanele nghena ka account ya GBT Caterpillar Man of War fanele kumbe ku na post yo karhi yi ka fika yi tsariwa laha so ta hi khe hi langutisa and then hi tlhe hi create a theory of course so fika hi vona fika tsala ku chomi ya Mr Post yi ta beefa post hi Good Friday so obvious a swi tiva ku i mani a humesaku hi Good Friday ku nga Sayicology swi neda ku hala na hala then a fika kombisa ku le ka lexiya studio hi le kaya ka beef ku vula mina so as you remember ni Sayicology ita khanda album kwini le ka khongula ma rate studio so loko nang ta history studio beef yi kona le jimbe khata phela mena no follow ka harle na ina o mesen beef mga ma hleketa that beef ya Solana la di bin ku la ntisa le beef a di bin dinga do zondo wa mara la Mr Post lava ngundli ni strong ka beef le you can listen to it if I'm got something ngisela then mambawulele sira mambawulele loko asuka la isuka na yana a release beef phela loko mambawulele loko a lovini loko a lovini a va nga na vuxaka bya kahle na hosi ngove mhaka beef ma kumana mhaka leyi a va ri ku holo va holovini and then still ku tlhe ku sala ku humesiwa beef yaliya ya mambawulo yi vitaniwa ku khala a yi huma kwini ka studio xa yini khongula ma rate studio so swi tikomba GBT Caterpillar Man of War a nga va na point la ku beef yi nga ta from Psycho kusuka le ka khongula ma rate studio so ni nga ku yini mina ni nga ku maybe I have to agree 70% ni nga pfumela ku beef yi nga va kona from Psychology Psycho of course so beef ya kona loko yo va kona a ku nge vi beef leya ya deep ku ta ku ri beef leyo gega chekani album ya hosi ngove of course ya 2023 ya Poison like beef ya ko yi nga va mixaka walowo a na swi tiva ku Psycho sweswi loko kombiseni ku sweswiwa independent a nga vula sweswiya maybe ku independent a nga ha ri hansi ka munhu yini ku nga va ku ri ku gega hi ndlela yaliya loko yo va kona beef leyi loko leswi ni swi vonisaka xiswona na mina so however Good Friday le kusuhani hi ta khe hi voni swona ku i ta khadi beef hosi ngove ri kanjhani mara loko fika a beef hosi ngove hi mhaka yi kulukumba ngopfu va ta n'wi dlaya December va ka n'wi dlaya kunene so loko ri mpela na huma kungu yo beefa Sayicology swo lava a va careful because hi December a nga hlaseriwa ngopfu hi hosi ngove hi leswi hi nga swi vula kutano and then of course hi vuya ka mhaka ya Gagash and Junior Higgins of course yeah so ku na post leyi nga fika yi tsala as you can see kwalano a fatsala ku my RM hambi swi vula yini mi ta ni byela ku mi swi tivaku and then a fika tsala ku danko masipala a ku lama switi as you can see kwalano na Gagash Misa lo so before hi ta ka timhaka ya ti-Gucci lama swi kahle hi nyika history ku i mani Misa lo post na hi voni mara screenshot already a ni endleni so i demon lo a kha trenda guys a nga sungula trendsiwa hi Misa lo veri mpfumelelo nyoso kwalani as you can see la kha kombisa ku loko hi mi vona mi bombeni a hi ku mina ndhawu yo tlela a kha trenda strong Misa lo too much all over ka Facebook hikuva a bombeni as you can see image ya yena kwalani a ri proper swinene and then a kha claima Misa loko allegedly hi le ka vona Misa luwa laha so unfortunately sweswi ni nga ta swi confirm hence na video ni nga ndlanga minkarhi liya sweswi ku na reason yo why video leyi ri ku endliweni so of course a kha u kombisa ku leswi a nga mbala na swilo swa Gucci wa nga teka mali a aka and stuff like that however ku na mhaka behind this Gucci bag leyi a yi bombisa ku Misa lowu because loko hi fika hi tlhela ka the same post as you can see la kha ri na Gagash kwalano u fanele pfula laha ni fanele kuma comment ya Gagash on top laha ni ku ku endleka yini laha la nga fatsala ku live your life dog na ti-Gucci ta wena to ka ti nga fani na ta mina as you can see na ti-Gucci to ka ti nga fani na ta mina ma swi ta ku vula yini Gagash I'm not sure if Junior Higgins kwala i swi voneni ku endleka yini laha Gagash yo n'wi beefa ku Misa lo embala ti-Gucci ta fake so swi vhete swi ni endla ku Master T why nga cheki Gucci leyi mara cheka Master T man ku endleka yini so loko hi languta Gucci ya Misa lo Gucci bag ya Misa lo ma swo ka ha zuma laha yi na xi xo haka laha ma yi vona ku ku na xi xin'wana xi nga haka laha okay as you can see kwalano hi nga tlhe vekela another image
na kwalano as you can see bag ya yena loko yi cheka laha swona ku yi tlhe yi na xi xo haka kwalano as you can see se ni ve ni yi ba hi Google Lens guys. As you can see ni n'wi chele ka Google Lens even then of course ni crop kahle ku kota ku huma bag liya yi ri yoxe hi kota ku yi cheka ku kahle Gagash i zama ku vula yini ku Gucci leyi i fake ku endleka yini manjeni hi yi ba as you can see ha yi kuma ku yaleyo i 19.3 i khala kha vula Gagash ku bag leyo i 19.3 so yaleyo as you can see ha yi pfula kwalaho so ma swona ku immediately yi pfula laha swona ku na some differences here ma yi vona ku leyi endlise ku yini leyi yi hava xi xo haka yaleyo tlheli yi tiri ku famba ti-images yi hava xi xo haka liya original a ni swi se hi fike hi vheta hi swi paka kahle liya original as you can see so swi very clear ku mesa lowa Gucci bag liya a chingelaka hi yona i fake ma yona mhaka leyi o hlaseriwa mahala that Gucci bag i fake guys hi nga tlhe yi vekela kwala tlhelo mi swi vona ku yes i xave yona leyi mara liya yena a hi yona ma yi kuma na mhaka leyiwa liya yena i fake swi clear hi toyo guys a ni vhele fike hi vulavula swilo leswi swi nga ku voniweni hi sweswo yi fake n'wi wisiseni misa so hi ta kombela ku misa lowa a wisisiwa bag ya hi i fake i fake ya yena ya Gagash ya original as you can see ta hi vekele kwala tlhelo ma swo ya Gagash yi endlise kwini yi fana exactly na leyi nga ka Gucci ma yi kuma na mhaka leyiwa so Gucci ta fake ti tele ngopfu la ka gaza la loko ni lava ku tshama ni tirhisa tala Google Lens ni nga kuma ti-fake to tala ngopfu ku mani nga ri interested ka swona until Gagash a fika a tsala hi swona na ku vhele sweswi hi endla ngopfu mene la ka Master T so hey na ku hi nga heta la hi expose ti-Gucci to tala ta fake ngopfu la ka gaza ma